دم باش ام لچینه بون چینا کل درو ته بحث کرن نما که چینا کلوی ناوی ولاتی لوی ولاتی ته دیتن گلکی جو هفت جدانه یعنی دو چینه نه چینک لناوا چینه چینک جی درو لچینه ته تماشا کرن ولات تکی ده هر واریده هم پیشکتیه هم جی گلکی جوانه ریوبر گشتی تورا مدیه روداوه آکو محمد لچینه هفدیتنین گلکی گرینگ لسر آستین بلند پیک آنین بشتاری فرما ریا حریر بو یا که سروک چینه شی جی بینگ سرپرشتی اویده که او سرمونیا مدیای یا فرما ریا حریر جی وکر ایرو مجوارا پانوراما چینه آماده کریه دوه پانورامه ده هونه چینه راستین ببینن هر وها هف پیوینک جی لگل کنسل گشتی یه چینه لحریم کردستانه هیا دمک خوش به پانوراما چینه را در باس بکن请各位嘉宾共同将您的右手放在启动装置上。Please put your right hand on the launching device. 让我们一起倒计时。Let's count down together. 2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访正式启动。The 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road Workshop officially launched. 感谢各位嘉宾，请您返回会场落座。Thank you very much. Please take your seats. تماشاوان اجاز لچینه من لباجار پکینم لور خلق حزب کجی را بیجن بیجینگ لکولانا کوی باجاری ما لدر و دما کتگوت چین سمعتا وی گلکی نخوشه به تایبتی دوار کوالیته ده دبی فلانتش لچینه آتی چی کرن یعنی گلکی نخوشه لدما کتی وی داره تشتکی دن دبینی یعنی بروواجی وی که دبینی کوالیته گلکی بلنده سیستم کریکو پیک هیا امانت هیا دزین تنیا مثلا بری دروجان دوستکی من پاسپورت خوانده کرد باور بکن دناوا 10 دقیقه انده جیرا تلفن کرن چنته وکرن گوتن چنته خو ببینه چیزی که ما چنته وکریه جبو کام بزنه بن افتشت ایتایا یعنی دناوا 10 دقیقه انده پلیسان تلفن کرن گوتن پاسپورت تا هاتیه دیتن فلان جنه پاسپورت دیتیه تسلیم کری یعنی شخوره حساب کن هر تشت لوی داره دیجیتاله یعنی تو پریان یوان پری انوانن دبریکا کسکی ده دستی کسکی ده نابینی لور سیستمک چیکرنا اپلیکیشنک چیکرنا جرد بیشن علی پی یعنی علی پی کوانه هر تشت با علی پی تکرن تشت کیدن هیچ بو من پر بالکش بو هر تشت اسکانر کرن یعنی دولت زانه تلکدری تکی تچتکی تکنگیش خورا بویا کنگی راد کوي یعنی او قص سیستمه هر کس و داره د امانت ده اش بر وی که تشتی کن در بر سر چینه ده بیسن لچین براستی نه
芝士烤榴莲，现烤。欢迎各位。Hello. اف دراغونا يعني اجدها ده ميثولوجيا تشينيان دا سمبولا هيزه يعني هما الهرجه كيت البيكره كي بي او هي راستي من خنت دبيجن مثلا دما يك دعان جبو كسا كي بك دبيجه برا كوريتا ببا دراغون يعني كوريتا ببا اجدها بهتري 6 مليون اوتوموبيل بكين لفي باجاري هنا لذاتري ده روجن از لفي داريما باور بكن من قضايا كترافيك نديتي تشتي البر زيدا كيف مجيرا نهات من زانت شبو كسك بنافي كردستاني نديست يعني كسك نزانا كردستان ولاتك كرد ملتك يعني من نديت وافدو براستي خلق لفي داري لما تماشا كيف امي باكيتا سردان خویا چینه د پروگرام که تایبتا لسر اکران روداوی مجوره پیشکش بکن از باور دکم اونی تشتکی جوان دوی سردانه ده سەرەتا کە هاتمە وڵاتی چین دەمویست شتێک یان کاڵایەکم دەستکەوێ بیکڕم کە پارەی کاشم پێیان نیشانەدا بە جۆرێک سەیریان دەکردم چونکە لێرە نەکاش نەکریدت کارت نەک جوز دانش هیچ باوی نەماوە چونکە هەموو شتێک لە ڕێگەی بارکۆدێکەوە تۆ دەتوانی دەستت بکەوێ و بیکڕی نیاو سێسی سڵاو تۆ کاش بەکاردێنی؟ ئەس پەرەی کاش بکار ناینم تەنێ تەلەفۆنەخوا بکارزینم داوی جار من کاش بکارانی بوو ساڵە 2010 بوو کۆتەجار کەی بوو کاش بەکارێنە؟ بڕاستی نایە بیرامن کەنگێمە پەرەی کاش بکارانی مۆبایل و بارکۆد بازاری کڕین و فرۆشتنیان لە تەواوی چین داگیر کردووە دەتوانرێت لە ڕێگەی ئەپلیکیشنەوە هەرچیت بوێت دەستت بکەوێت و پارەکەش هەر بە ئۆنلاین بدەیت 91% گواستنەوەی دراوی یان مامەڵەکان لە چین لە ڕێگەی مۆبایلۆ دەکرێت کە پشکی شێری بەر هەردوو ئەپلیکیشنی عەلیپەی و ویچات دەکەوێت کرێی سەرجەم هۆیەکانی هاتوچۆ و خانوو شتومەک و کاڵاو پێداویستی ڕۆژانە و خواردن و خواردنەوە هەر شتێک هەر بە عەلیپەی و ویچاتە خەڵکی چین پێیان وایە هەم ئاسان و هەمیش خۆشن بۆ بەکارهێنان نایە بیرامن کەنگێمە پەرەی کاش بکارانی بڕاستی مۆبایلێن مە خۆشترن ji بۆ داهێنا پەرەیان دama ku ez ji malê derdikevim nemîmkine ku mobayla xwe ji bîr bikim ji ber ku her tişt bi telefonê tê kirin. تاوەکو کۆتایی ساڵی ڕابردوو 159 ملیار مامەڵە یان گواستنەوەی دراو بە بەهای 3.7 تریلیۆن دۆلار لە ڕێگەی پارەدانی دیجیتالیەوە بووە بەمەش چین بووە پێشەنگی جیهان لە بواری پارەدانی دیجیتالیدا لە دوای ئەویش ئەمریکا دێ بەبڕی 1.8 تریلیۆن دۆلار Ez pereyê kaş bikar naynim û mobaylê bikartînim lê divê herdem internet hebe di dawiyê de ez dikarim pereyê her tiştî bidim بەکارهێنانی ئەم ئەپلیکیشنانە بۆ هەندێک لە بیانیەکان کێشەیە چونکە زۆربەی ئەپلیکیشنەکە زمانی مەندەریانی چینیە جگە لەمە لە کاتی بەکارهێنانی کارتی نێودوڵەتی سنووردارە و تەنیا دەتوانی بەبڕی 6,000 یوان پارە بگوازیتەوە عەلیپەی و ویچات لە ساڵی 2019 دەرفەتیان داوە کە کریدیت کاردی نێودوڵەتی بلکێندرێ بەم پرۆگرامانەوە ئەو کات پێویست ناکات ئەکاونتی بانکی چینیت هەبێت. 2019
کەی کۆتەجار کاشت بەکارهێنا؟ من 3 مەهبەرێ کاش بکاردانی لێلگۆری من مۆبایل چیترە کەواتە لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە پارە دەدەی؟ ئەرێ بۆ مۆبایلا منیە هەواوی نەبە ئایفۆنێ پارەدان بۆ هەر شتێک سەلامەتە لە ڕێگەی مۆبایلەوە؟ ئەرێ پەرەدان بە مۆبایل ئەولەیە نەمازە لە چینێ هۆکاری دیکە کە پارەدان لە ڕێگەی مۆبایلەوە پەڕی سندووە و بازاری کۆنتڕۆل کردووە ئەوەیە کە هەموو کەس کردت کاردیان نییە و بەکارهێنانی کاش نەخوازراوە بۆیە چین لە کاشەوە یەکسەر تێپەڕی بۆ کاشلسەوە وا بەسەر کردت کارتەوە بازیدا بەم چەندەش ڕابەراتی جیهان دەکا لە پارەدان بە مۆبایل و ڕێگەی دیجیتاڵی. لە ساڵی 2004 کۆمپانی علیبابا کە گەورەترین کۆمپانیای بازرگانی ئەلکترۆنیە لە جیهان بەشی علیپەی زیاد کرد بۆ پارەدان لە ئەپلیکیشنی تاوباو کە گەورەترین ئەپلیکیشنی کڕین و فرۆشتنە لە چین. چین بەوە نەوەستاوەتەوە کە پێشەنگی جیهانە لە دراوی ئەلکترۆنی و ئالوگۆڕی ئەلکترۆنی و بارکۆت. ئێستا کۆمپانی تەنسەنتی چینی کار لەسەر ئەوە دەکا کە پارەدان بۆ هەر شتومەک و کاڵایەک بەناو لەپی دەست و لە ڕێگەی سکانکردنەوە بێت. مادی فەرەج ڕووداو، بەیژینگ، چین. ئێرە بەیجینە، پایتەختی چین. ئەو وڵاتەی بە سەروی ملیارێک و 425 میلیۆن دانیشتوانەکەی باوەشی بۆ نزیکەی چارەکێکی دانیشتوانی سەرزەوی کردوێتەوە. ئێرەش هۆڵە گەورە بەناوبانگەکەی کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکانی وەزارەتی دەرەوەی چینە. ئاکۆ محەممەد بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی میدیایی ڕوودا و لەو هۆڵەیە کە تێیدا هەفتانە سیاسەتی دەرەوەی دووەم بەهێزترین ئابووری جیهان بە گوێی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا دەدرێت. بە تەوقەیەکی بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی میدیایی ڕوودا و لەگەڵ بەرپرسانی سنتەری ڕۆژنامەوانی نێودەوڵەتی لە وەزارەتی دەرەوەی چین قۆناغێکی نوێی میدیایی کوردی لە وڵاتی دراگۆنەکان دەستی پێکرد. سنتەری ڕۆژنامەوانی نێودەوڵەتی لە وەزارەتی دەرەوەی چین بە ڕووداوی ڕاگەیاند ڕۆڵی میدیایی ڕوودا و بەرز دەنرخێنین. ڕوودا و تۆڕێکی چالاکە بەردەوام بانگێشتی کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکان دەکرێت و گەورە دیپلۆماتەکانی چین قسە بۆ ڕوودا دەکەن و لێدوانی تایبەتیشیان پێدەدەن. ئێمە ئامادەین هەموو کاراسانیەک پێشکەشی نووسینگەی ڕوودا و لە چین بکەین. لەوێوە تیمی ڕوودا و بەرەو باڵەخانەی گەورە ئاژانسە میدیایەکانی چین ڕۆشتن. ئەمە باڵەخانەی CMG گروپی میدیایی چینە. لە ژێر چەتریدا چەندین گەورە ئاژانسی میدیایی هەن لە نوێیاندا کەناڵی CCTV+، کەناڵی ناوەندی چین. یەکێکە لە کەناڵە گەورەکانی وڵاتە کە هاوەهەنگی لەگەڵ دەیان وڵاتی جیهاندا هەیە. گەشتێک بە نیوزڕوم و ستۆدیۆکانی کرا. پاشان بەڕێوەبەری تۆڕی میدیایی ڕوودا و یاداشتی لە یەکتێگەشتنی لەگەڵ گاوەی بەڕێوەبەری کەناڵەکە واژۆ کرد. هیوادارم کاری زیاتر لە تۆڕی میدیای ڕوودا و بکەین، ئاڵوگۆڕی هەواڵ بکەین، هاوکات پەیوەندی نێوان ئێمە و ڕۆژنامەوانانی تۆڕی میدیای ڕوودا و بەهێزتر بکەین. CGTN تۆڕی تەلەڤیزیۆنی جیهانی چین دوم وێزگەی گەشتەکەی تۆڕی میدیایی ڕوودا بوو. CGTN جگە لە زمانی چینی بە ئینگلیزی، عەرەبی، فەڕەنسی، ڕووسی و ئیسپانی لە 7 وڵاتی جیهان 24 کاژێر هەواڵ پەخش دەکات و ڕۆماڵ دەکات. هەواهەنگی لەگەڵ 20,000 کەناڵ و پلاتفۆرمی میدیایی لە جیهاندا هەیە. ڕوودا و یەکێکیانە. سڵاو، من یان فوچینگ، بەڕێوەبەری کەناڵی CTGNم. دەمەوێت لێرە بڵێم کە ئەم ساڵ ئێمە هاوئاهەنگی و پێکەوە کارکردنی زۆر باشمان لەگەڵ تۆڕی میدیای ڕووداودا هەبووە لە مانگی ئادار و هەروەها ئەیلولدا. ئەوەش دەستپێکێکی زۆر باشە لە پێکەوە کارکردنی نێوان هەردوو لامان. پێمان باشە پێکەوە کاری زیاتر بکەین لە بوارە جیاجیەکاندا، لە نێویاندا ڕووماڵە ڕاستەوخۆکان، هەروەها پێدانی پەخشی ڕاستەخۆی پەیامنێر و پێشکەشکارانی ئێمە بە ڕوودا و لە بەرامبەردا وەرگرتنی ماتریال و پەخشی ڕاستەخۆی پەیامنێر و پێشکەشکارانی ڕوودا و لەلایەن ئێمەوە.
دەتوانین تیمی میدیاکارانمان بنێرنە وڵاتانی یەکدی و دەشتوانین پێکەوە بەرهەمی هاوبەشمان هەبێت و ئاڵگۆڕی زانیاری ڤیددیۆ و ئەرشیف و دابینکردنی میوان بۆ گەشتەکانی هەواڵ بکەین. باشترین ڕێگەش بانگەشتکردنی پەیامنەری ڕووداوە لە نووسنگەی ڕوودا و لە پەکین بۆ تاوتوێکردنی بابەتە گرنگەکان. لێرەوە دێنە کۆتایی پرۆگرامەکەمان کە هاوبەشی لە نێوان تۆڕی میدیای ڕوودا و کەناڵی CGTN ئەنجام دەدرێت. لە ماوەی ڕابردوودا تۆڕی میدیای ڕوودا و دوو بەرنامەی بە هاوبەشی لەگەڵ کەناڵی CGTN بەرەمهێناوە. لە پەکینەوە لەگەڵتان بووم. یەکێکیان تایبەت بوو بە 20مین ساڵیادی ڕووخانی دەسەڵاتی سەدام حوسێن. And now let's go to Kenan Karahai from Iraq's Rudo Media Network to get some local perspectives. ئەوی دیکەشیان لەبارەی خولی یاریەکانی ئاسیا بوو کە ئەم ساڵ لە چین ئەنجامدران. Ladies and gentlemen, good evening. As Rudo Media Network, we join you from our Erbil headquarters studio to cover the Asian Championship matches. بەڕێوەبەری ڕوودا و باس لە پلانی داهاتوو دەکات. ئێمە هاتوین بۆ چین بۆ پەیوەندێکی فراوانتر لەگەڵ دەستگا ڕاگەاندنەکانی چین. ئێمە هەر لە چینیش دەرفەتی ئەومان بۆ ڕەخسا کە لەگەڵ ئاژانس و دەستگا گەورەکانی ئەمریکای لاتین و ئاسیا پەیوەندێکی باش دروست بکەین کە لە داهاتوودا لە هاوکاری و هاوبەشی نێوانماندا ڕەنگ دەداتەوە. بەڕاستی ئەوەی ئێمە بینیمان بەگشتی لە چین خەڵک دەربارەی کورد و کوردستان زانیاری نییە. ئەوە زیاتر هانیداین کە لە داهاتوودا هاوبەشیەکانمان لەگە دەستگا چینیەکان فراوانتر بکەین. خەڵکی چین بریتیە ژمارەکەی بریتیە لە 1.425 ملیۆن. ئەمە ژمارەیەکی یەکجار زۆر گەورەیە لەو 8 ملیارەی کە لە جیهاندا هەیە. لەبەرەوەش ئێمە لە داهاتوودا ئەو هاوبەشیانەی کە دەمانبن زۆر زیاتر دەبن لەوانەیە کە لە ڕابردوودا هەمان بووە و لە چین ئێستا نووسنگەمان هەیە و هاوکارێکی چالاکمان لێرەیە کە لە داهاتوودا ڕنگدانەوەی دەبێت لەسەر کارەکانی ڕوودا و بە شێوەیەکی زۆر باش. سەرەتا کە هاتمە وڵاتی چین دەمویست شتێک یان کاڵایەکم دەستکەوێ بیکڕم کە پارەی کاشم پێیان نیشانەدا بە جۆرێک سەیریان دەکردم چونکە لێرە نەکاش نەکریدت کارت نەک جوزدانش هیچ باوی نەماوە چونکە هەموو شتێک لە ڕێگەی بارکۆدێکەوە تۆ دەتوانی دەستت بکەوێ و بیکڕی. تۆڕی میدیای ڕوودا و یەکەم میدیای کوردیە کە لە کاونی دووەمی 2023ەوە نووسنگەی لە بێجین پایتەختی چین کردوێتەوە. تۆڕی میدیای ڕوودا و ناوی کورد دەگەێنێتە چین و هەواڵی سیاسی و ئابووری و ژیانی ڕەنگا و ڕەنگی چینیەکان پێشکەشی هەموو کوردێک لە کوردستان و جیهان دەکات. پرا فانگشانگ یان ژیانە ئازادە لە باژارێ چوچاچای لە هەرێما شەنگهایە چینێ. یەک ji sembûlên diyariyê vî bajarî ye. Çûçaçay çendîn robar têde diherikin ku sû û şeş pir li ser hatine saskirin. Êvaran ji her dema rojê zêdetir welatî û geştyar lê tên dîtin ku beşek ji wan dema xwe bi wê negirtinê re derbas dikin. This place is very good. It's an old town. Ev cih gelekî baş e. Xelek zêde serdana wê dikin. Çîn welateke mezin e û ji ber dîmenên balkêş xelkeke zêde têvir. Because you know China is a big country. Yek ji taybetmendiya vî bajarî hebûna hêjmarek zêde ya xaringehan e. Ku li her du aliyên robar hatine danîn. Çawa ku roj diçe ava xwediyê xaringehan dest bi amadekirina çendîn curên cudayê xarinê dikin. Welatî û geştyar jî berê xwe didin wan xaringehan.
here second time. جارا دوامه تیم ور سه جاران هاتمه شنگهای و دو جاران جی هاتمه ور خوارن و خوارنین ور گلکی تایبتن خلک وی جی گلکی باشن همو تشتوی خوشن دیروکا وی باجاری و دیگره 1700 سال بریانها و دناف چندین ست سالی بوریده به پیش سازیا جلوبرگ و چاندنا برنجه بناو دنگه نها جی وی باجاری اف تیبتمندی آخوه وندانه گریه موزهخانه هنری پولی در سال 1980 هاتیه ساز کرن و جه سال 1999 خلق سرداناوی دیکن سی برهمه گو هاتین کوم کرن لورهنه اول پشت من یا هری بناو دنگه کو جاندارک چینی یا وک پسیکیه لکوشکا اوتاما لمینشنیا تیم بو گروپا پولی اف هر سه ده سالا 2010 و گراندن بوی آوایی ما اف موزخانه ریک خست دو برهمن دنین هاتین کوم کرن هنه و او جی جری کون کو دیرو کاوان و دیگره 3000 سال بریانها بو سردما چینا کون افکار بیوینه لپیش بینرین و جروشلاتی چینی آنینه و دیروک آخواه دیگره 1500 سال بریانها افکار جپارزگاه شاندوم یا نافچه چین جوا آنینه جبر دوی دمیده باشترین پیکر لوی نافچه ده هاتن چه کرن This region made the best Buddhism sculptures. جبو هزاران گشتیاران که روزانه سردانا ور دکن باجر قدغکری ل ناوندا پکینه تابلوک دیروگا 600 سالن بوریا چینه لهر دره لبنری ده بشک جچاند شارستانی و دیروگا امپراتوریتا چینه بینی بره تنه مالباتا امپراتور و خاندانان دستور هبو کو تک هبن هندر لما جره هاد گوتن باجار قدغکری Fantastic. پر بالکیشه نیزی 45 کیلینه از لورم جهه که پر مزنه جیاکو از دفکریم پر مزنتره از کیف خوشم که دناو چند دو دیروکا چینه دمه اف انتیکا اندازیاری مزنترین کما کوشکای لجیهانه 908 کوشکو آواهی تدهنه که 8728 اودیان لخواه دگرن روبراوه 720,000 متر چارگوشه کوشش و نیف قاطع کلا هولیریه بازار قدغکری کما کوشکن هری به قیمت جهانیه نرخوه 7 میلیارد دلاره آواکرنا بازار ده سال 1406 دا دست بکر دما کو جودی بو امپراتور چینه و بریار دا کو پایتخت امپراتوریت خواه جنانجینگ و گوهزینه پکینه به هزاران اندازیار و زیدتری میلیون کارکر 14 سالان تیده خبتین جه 1420 هیا 1912 باجار قدغکری جه جیان و فرمانداریا 24 امپراتوران بوه So my name is Keiko. I'm coming from Brazil actually. ناوی من کیکویه از برزیلیامه اف در تجی دیروکه اف یکم ولاته لآسیای سردان دکم پر کیف خوشم از دفکرم کو اف ولات جوالات من بیتر خودی دیروکه چانداوی پر جدایه ده حوش بانو دیوارن باجر ده پیکرین اجدها و یک قلوچان تینه دیتن لجم چینیان اجدها سنبولا هزیه و یک قلوچ همایا دولمندی و بختوریه زرجی رنگ امپراتوره کل سربان و روین کوشکن جیان و کار امپراتور خیاده که
اف کوشکە هەردوو ماڵێن ئیمپراتۆریین مینگ و کینگ بوون وەکو باژارێک قەدەغەکریژی تێزانین ڕوبەرێکێ 720,000 مەترین چارگوشە هەیە جهە ئیمپریالی هەری پاڕاستی دە جیهانێدەیە ئەژدەها لە چینێ تێواتەیە هێزێ جلن ئیمپراتۆر ژی نەخشەیە ئەژدەهەیان لەسەرە کۆ هێزێ نیشان دەدا Svanda ûbanên bajarê qedexekirî bi awayekî hatine çêkirin ku teyr û tulûr li ser ne nîşin û wan qirêj nekin. Bajarê qedexekirî hê jî 20 ji sedê ji geştyaran re girtiye ji ber ku pêdivî bê nûjenkirinê heye. Ev bajêr li çendîn derbew şeran derbas bûye. Her wiha yek ji wan cihane ku ji şoreşa modernîzasyonê xilas bûye. Ku bi damezrandina komara gela Çînê di sala 1949 de dest pê kir. Dema ku piraniya cihên dîrokiyên Pekînê ji bo avakirina tawerên bilind û modern hatine rûxandin. Şevanên hêja dembaş konsilê giştiyê Çînê li Herêma Kurdistanê Liujing mîvanê min e Birêz Liujing bi xêr hatî em li Çînê bûn çîneke ciwan me dît bi rastî ne ew çîna ku li derva behsa wê tê kirin hem di warê kultûrê de hem di warê xuristiya xwe de hem di warê sîstema xwe ya rêk û pêk de yanî bi rastî Çîn gelekî cuda ye ji bo çi li derve xelk ne agadarî wê ciwanî û rêk û pêkiya Çînê ye For China, we believe we are still a developing country. Em duê baweriyê de ne ku Çîn welateke ku hîna jî pêşkeftinê de ye. Di çil salên borî de Çîn ji welatekî hejar geş bû û bû duyem mezintirîn aborî li cîhanê. Ev jî guherîneke bêhempa ye. Em ji çend hezar salan berî niha ve mijûlî proseya pîşesazîkirinê ne. Ev jî tiştekî mezin e û nekarekî hêsan e. Lê me ev serkeftina mezin bi dest xwe ve anî. Cîhan ku gelek tiştan derbarê Çînê de nizane, çend sedemên wê hene ku divê dabaşa wan li vir bêkirin. Yekem tiştê ku ez dikarim bibêjim ev e ku Çîn di nîşandana xwe de ne pir baş e. Tê bîra min gava ez zarok bûm, dê û bavê min ji min re wiha digotin. Eger te tiştekî pir baş kir, xwenîşan mede. Netû lê bila xelk bi başî dabaşa wî karê te bike. Çandama ev e. Hizrîna me ev e. Ev sedema yekemîn bû. Sedema duyemîn jî ku xelk me gelekî nas nake, ev e. Ku niha medyaya rojavayî pir serdest e û dengekî wan ê pirî bilind heye. Medyaya Çînê pir bilez bi pêş dikeve, lê hîna jî rêyeka dûr û dirêj li pêşiya wê heye. Çîn ji bo baştirkirina deng û rengê xwe her tiştî dike û pir baş hewl jî dide ku şiyanên xwe yên medyayî baştir û çêtir bike. Medyaya rojavayê ya serdest cûreyekî kîn û nefreta wê li hemberî Çînê heye û her wiha rapor û zanyariyên wan ne zêde profesyonel û têr û tijîn e. Sedema duyemîn jî ev e. Rastiyeka din jî ku ez dixwazim behsa wê bikim ev e. Li gor me em hîna jî di pêşkeftin û geşkirinê de ne. Tevî ku Çîn duyem mezintirîn aborî li cîhanê ye û qebareya berhema wê ya navxweyî nêzîkî 18 trilyon dolar e. Ku bi vî awayî piştî Amerîkayê ya duyemîn e. Lêbelê navenda dahata takekes 12,000 dolarên Amerîkî ye. Lewra bi dîtina me hê jî em welatekin ku bi pêş dikevin û em dixwazin şehrezatî û ezmûna xwe bi welatên din re parve bikin ku di proseya geşekirinê de ne weke Iraq. Her wiha em dixwazin bi hev re li ser çend projeyên binasaziyê kar bikin
و هەڤ ئاهەنگی di navbera me de hebe da ku standardên jiyanê û jiyana rojanaya xelkê baştir bibe. اوكي تشتكي دن مثلا سمعتها مالي تشيني لدربه قالك خرابه يعني دما كنت تبيجي فلان تشت لتشيني هاتيه تشيكرن يكسر خلق تيديك وبراسي كواليتي قالك خرابه ليه من ديت بريس كونسول لتشيني كواليتي قالك باشا جبوتش اف سمعتها لتشيني لدربه خرابه چما جاردن ev li ser wêyekê dimîne li ser wêneya ku Çîn nîşan dide. Di dema borî de me dest bi kampîneka mezin kir ji bo kêmkirin û nehêlana berhemên ku kalîteya wan xirab e. Her wiha pirsgirêkên mafên milikdariya hizrî û afirandinê. Loma hikûmet bi tevahî di mijara serpereştîkirina pirsgirêkên kalîteya xirab de baldar e. Ka ez hin detaw amaran bidim te. Çîn mezintirîn berhemhênera cîhanê ye. Ji sedî notê kompûteran, ji sedî heştê sarincokan û ji sedî heftê amûrên din ên pir girîng ku niha min ji bîr kirine li Çînê têne drûstkirin. Çîn berhemhênera herî mezin li cîhanê. Her wisa Çînê di sala borî de çend taybetmendiyên pîşesaziyê bi pêş xistine. Li gor rêzbendiya neteweyên yekbûyî. Li gor hin amaran di nav 500 kelûpelên herî ast bilind ên pîşesaziyê de pişka herî mezin a Çînê ye ku ji sedî çil e. Lewra hêzeka meya mezin a pîşesaziyê heye û di van salên dawî de kalîteya berhemên Çînî bi lez çêtir dibe. Li derve nêrîneka wiha ya xelkê heye ku Çîn welatekî ne baş e. Ev jî ji ber çend sedeman e. Hê jî li Çînê hin berhem hene ku kalîteya wan ne baş e. û ez nizanim ew tişt çawa diçin dervey Çînê. Ev jî bandoreka neyînî li berhemên Çînê dike. Bi nêrîna min em dikarin li gel hikûmetên welatên din, her wiha li gel medyayên nûçeyî, li gel odeyên bazirganiyê bi hev re kar bikin. Ji bo ku em çawa bikarin peywendiyeka bazirganî ya asayî di navbera kompanyayên Çînî û kompanyayên biyanî de pêk bînin. Şîreteka min ji bo bazirganên navxweyî heye. Dema têne Çînê bila hewl bidin li gel kompanyayên Çînîyên baş peywendiyan deynin ku ji aliyê hikûmetê ve hatine naskirin û her wiha hikûmet serpereştiya wan dike. Bi vî awayî li gor min ew dikarin berhemên bi kalîteyeka baş bi dest xwe vebînin. Belê. Birêz konsul Çîn welatekî ciwan e, welatekî rengîn e, pêkhateyên cuda tê de hene, zengîn e, dewlemend e, lê tiştê ku bala min kişand çi bû? Turîstên biyanî lê tune ne. Hemû turîstên ku yanî diçin serdana Çîn piranî navxweyî ne. Yani sebep çi ye ew qas derve xelk zêde bi ziyaret weke siyahet turizm naçe Çînê? Belê, bi nêrîna min korona sedemeka mezin avêyekê bû. Wekî ku tu jî dizanî, korona di sê salên borî de pandemiyeka cîhanî bû û bandoreka pir mezin li sektora geştiyariyê kir, geştiyariya navdewletî û navxweyî jî. Îsal yekem sal e ku korona li Çînê nemaye. Bi rastî li Çînê geştiyariya navxweyî pir zû baştir bû. Mebesta min ji geştiyariya navxweyî ew e ku xelk li hundirê Çînê geştê dikin û ev bi temamî vegeriyaye ser rewşa xwe ya berê. Em vegeriyane salên berî koronayê wek sala 2019 Wekî mînak ji bo bêhinvedana fermî
یا یەکێ سباتێ حەشت ڕۆژێن مەیەن بە هەنڤەدانێ هەنا و بازارە گەشتیاریێ لە چینێ پڕ قەلەباڵغ و تژی خەلک بوو. گەشتا نافخۆیی بە تەمامی باش بووە. باشە تودا باشە گەشتا ناودەولەتی ji بۆ mêvan û گەشتیارên بیانی li Çînê dikî. Erê tu rast dibêjî. Em dikarin kêmbûn û bandorekê bibînin ku korona sedemawiye. Bila ez mînakekê bidim te. Hîna jî geştên bazirganî yên asayî bi temamî nehatine destpêkirin. Weke mînak di navbera Çîn û Amerîkayê de berî koronayê nêzîkî 5 milyon kesan serdana hevdû dikir. 5 milyon kes di salekê de. Di sala 2019 de. Lê îsal tenê yek ji pêncê wan geştên bazirganî hatine destpêkirin. Loma ev pirsgirêka meşiyana temam aveguhastina ji bo sektora geştiyariyê tune ye. Hûn konsilxaneya giştîne li Herêma Kurdistanê lê hûn vîza Çînê nadin. Ji bo yek biçe Çînê me ji bo biçe Bexdayê serî vîza bide. Ji bo çi birêz konsil? Birastî ev pirseka baş e. Nûçeyeka min a pir xweş ji bo te heye. Dibe ku dawiya îsal an got di meha 12 de konsulxaneya giştiya Çînê ya li Hewlêrê bi niyete ku êdî vîzeyê bide hem welatiyan. Memolet û destûr ji baregeha sereke li Pekînê wergirtiye û em ê êdî dest pê bikin ku hemû xizmetguzariyên konsulxaneyê li Hewlêrê misoger bikin. Ev jî têwê wateyê ku êdî vîze ji kesên navxwe berdest e. Her wiha em ê xizmetguzariyên pasaportê jî ji hemwelatiyên Çînê re li Hewlêrê berdest bikin. Berî 9 salan dema ku me konsulxaneya xwe li vir li Hewlêrê vekir, staf û karmendên me yên tevahî nebûn ku piştevaniya karên bi vî awayî bikin. Loma ji bo wergirtina vîzeyê divabû xelk biçûna Bexdayê yan jî Stenbolê. Lê îsal an jî serê sala bê dê ji bo gelê Kurdistanê berdest be ku vîzeya Çînî bistînin. Ez dikarim we piştrast bikim, ev nûçeyeka pir baş e. Ev jî xebereke xweş bû. Tiştekî din min tiştekî xerîb ji bo min yani hat li wir meşkê dipirsî xelk Kurdan nas nake birêz Lîyoşîn. Xelk Kurdistanê nas nake. Divê çi were kirin ji bo ku xelkê Kurdistanê û xelkê Çînê hev nas bikin û pêwendiyek di navbera wan de were çêkirin. Meselen Rûdaw dikare roleke çawa bibîne? Belê, rast e ku şêniyên Çînê zêde li ser Kurdistanê nizanin. Tewra min jî berî ku ez bême vî bajarê xweş min tiştekî wisa zêde li ser Kurd û Kurdistanê nizanî bû. Bi baweriya min gelê Kurdistanê û gelê Çînê du gelên bêhempana. Her du gel jî xwedî dîrok û şaristaniyên kevnar in. Her du jî têkiliyeka wan a dostane heye û ev têkilî vedigerin berî çendik û çend salan. Loma jî bingeheka pir baş heye ku her du milet hevdû bêtir û baştir nas bikin. Birastî te pirseka baş kir. Ji dema ku ez hatime vir û min dest bi karê xwe kiriye, yek ji karên min ên herî li pêş baştirkirina têgihîştina dualî ya di navbera her du welatan de ye. Ev çawa têkirin? Astengî ev e. Pêşî li gor min em dikarin bi ziman û paşê jî bi kultûr û çandê dest pê bikin. Ez pir kêfxweş bûm dema min bihîst ku berî 4 salan di 2019 de beşa zimanê Çînî li zanîngeha Selahedînê hatiye vekirin. Ev tiştekî pir baş bû. Îsal jî em pir kêfxweş bûn dema me bihîst ku hinek xwendekar jî ji wê beşê derçûne.
خوندەکارên pirî baş bûn ku dikarin bi zimanê çînî biaxivin. Di rastiyê de me pêşniyar kir ku em 4 xwendekarên herî baş bişînin Çînê, da ku li wir li Pekînê bêyî beramber zimanê Çînî bixwînin. Îsal jî me pêşniyar kiriye ku 20 xwendekarên Kurd herin qorseka havînê li Çînê bikin. Ji bo ku ciwanên Kurd û ciwanên Çînî bîr û baweriyên xwe pev biguherin û bibin heval. Ev jî tiştekî pir baş e. Loma em duê baweriyê de ne ku pir giring e ku em pêşî bi ziman dest pê bikin. Çimkî gava tu hînî zimanekî dibî, tu bêtir li ser çanda wî jî hîn dibî û fêrî tiştan dibî. Ziman û kultûr bi hev ve girêdayîne. Loma bi dîtina min destpêkirina bi zimên baş e. Car din bi nêrîna min divê em pevguhertina mirovan di navbera xwe de zêde bikin. Wekî mîna geştyarî. Hêvîdarim di heyama karkirina min a li vir de em bikarin her du bajarên Çîn û Kurdistanê bikin bajarên destexuşk ji bo ku pevguhertina xelkê di navbera wan de berdewam be. Rûdaw dikare rolekî çawa bibîne birêz konsul? Yes, I'm going to say that. Rûdaw as the most influential Rûdaw wekî medyaya herî bi bandor li Kurdistan, Iraq û Rojhilata Navîn yekem saziya medyaya ya Kurdî û Iraqîya ku berî çend mehan ofîsa xwe li Pekînê vekir. Ev karekî bêhempa bû. Bi cihkirina stafekî televizyonê li welatekî dûr yê mîna Çînê nekarekî hêsan e. Heta niha Rûdawê karekî pir baş kiriye. Bi awayekî zelal û objektiv li Çînê kar kiriye. Bi baweriya min em dikarin karkirina xwe ya bi hev re bidomînin. Rûdaw dikare serkirdayetiya pêşveçûna têgihiştina dualî ya di navbera me de bike. Bi taybetî jî ez di wê baweriyê de me ku Rûdaw dikare roleka girîng bilîze da ku karkirina bi medyayên din re bidomîne û bi çêkirina raporên li ser welatê Çînê bandoreka pir erênî li seranserê navçeyê jî pêk bîne. Gelekî spas kêfxweş bûm û hêvî dikim dema ku tu li vir dimînî de hêdî hêdî hinekî fêrî Kurdî bibî. Kurdî zimanekî ji Çînî rehettir e, asantir e. Bi rastî min dest bi hînbûna Kurdî kiriye. Kurdî zimanekî xweş e. Tu dibêjî ku zimanekî ne zehmet e, lê ji bo min ez bawer dikim ne hêsan e û divê ez fêrbûna xwe bidomînim. Lê ji Çînî asantir e. Zor spas kêfxweş bû mêvanê me bûyî. Liu Jing konsulê giştiyê Çînê li Herêma Kurdistanê. Zor spas. Gelek spas ez bi amadebûna li vir kêfxweş bûm. Sêsî. Şêşê. Yes. Spas. Yes, spas dikim. Spas. Gelek spas. Temaşevanên hêja ev trêneke gelekî bilez e. Em ji Beijing yanî ji Pekîn diçine Şanghayê. Mesafeta navbera Beijing û Şanghayê de 1200 kilometre ye. Lê ji xwe re hesab bikin em di 4 saet û 20 deqan da xwe dikin yanî saetê 305 kilometre. Diçin min hesab kir eger em ji Kurdistanê werin Pekîn مسافت کردستان حتی پکین 6200 کیلومتره اما نزدیک 20 ساعتان دا قطب بکن به ترین گلکی بلز یک ترین گلکی بلز لدنیای حسباندن گلک پاکجه من بالا خدا یعنی
اوقاس از لاوروبا الترينا تصور بما من تترينا كوكافي براستي باقش نديتي عردي ويدشون عردي ويدشون يعني شو على حسب كده بالتقوى افترينا ناهجه اجان بخير جارك روجك ون هاتنا فيدري هاتنا بكين ون خازن بتشن شانغهاي ون بيتريني بتشن جبركم نقلك بهايا بباشا يعني حسابك ون 1009 كيلومترات نظرة بكينو شانغهاي دا 4 ساعات و 20 دقيقة قلت كن قلكي كنا ام ديس بيزو ساعات 8 دركتن ام ساعات 12 و 20 دقيقة بكهن شانغهايش باجارك قلكي جوانا ما بليت قرت اما ببليتي التلفريك سوار بنو بچن سر سورة چينية نافدار قربلغية كقلكي زيدا هي بمن ورن ام بچن سر وي سورة نافدار وحمو دنيا بحثتك گهیشتم سر سورة چینه یا نافدار اف دمک دریجه براستی ام دمشن اف یک هفتشتین هری عجیبه لدنیای هر کس مراق دکه دخوازه وره وی سوری ببینه سوره کی گله کی دریجه بیگمان بهتری 21,000 کیلومتر یان دریجه و بهتری زیادتری 2000 سال برینها هاتیه آواکرن لگورا من خوان تماشا کرد دا آواکرن وی سوری دا نزدیکی 350,000 کسان جه کردن یعنی به هر اف سور آوا کردن و دمک دریجی بیگمان دریج کردن Ez hatibûm vê derê lewra min zarokê xwe anîn da ku zanyariya derbarê sura mezin de werbigirin. Em xelkê Çînê ne lê ev cara yekem e em tên vê derê. Hûn dikarin biçin û serdana bajarê qedexekirî jî bikin ku tê de împaratorî û şajin dijiyan. Bi nêrîna min endezyariya bajarê qedexekirî jî zêde balkêş e. 我觉得是非常的棒。每年啊，长城有数千上万的中。 سالانه به هزاران چینی تیم وی دره بو سردانا سورا چینه. اف در بش بادالینگه که نافدارترین بش سورا مزن آچینه دیمنین زیده این بالکش لورتین دیتن. 在这边长城呢，有很多非常好的这个景点。 ،
مهدی في كم جار استم چینه راستی نشار زمانی چند جار انتی سوریه سردان سوریه دکی سالانه چند کستین زیارت داوی دل بخین ساڵانە زیاتر لە 10 ملیۆن کەس سەردانی شوورەی چین دەکەن بەل لە ناوچە جیاجیەکانی ڕاستە شوورەی چین 21,000 کیلومتر درێژە بەڵام لە چەند بەش و پارچەیەک پێک دێ بۆیە ساڵانە 10 ملیۆن گەشتیار کە بە ڕێژەی 90% گەشتیاری نێوخۆین سەردانی پارچەکانی شوورەی چین دەکەن داهاتەکە باشیش هەیە دوارێ بەڵێ گەشتیاری و توریزمێ بەڵێ هەر وەکو بینیت جگە لە قوتابی بۆ هەر کەسێکی دیکەی سەروی 18 ساڵ 100 یوان ئاڕێنبی دەکا گەلەکە نەکێمە مهدی پاانبووناوێ بلندبووناوێ چاوەیە هەر یەک ستاندەردە یان نەخێر شوورای چین بە ستاندەردی گشتی 4 بۆ 5 متر پانە بەرزشی 8 بۆ 13 مترە بەڵام بە پێی شوێن کەوتووە لە هەندێک شوێنی ناوچەی شاخاوی بەرزتر هەیە نزرمتر هەیە پانتر هەیە بەڵام بە ستاندەرد 4 بۆ 5 متر پانە هەروەها زۆرترین پارچەکانی دیواری شوورای چین لە باکوور لە ڕۆژهەڵاتی باکووری چین بۆ ناوەڕاستی چین تا بیابانەکانی زەرد و ڕووباری گولن دەڕۆن یعنی یەکێکە لە حوت سەرسوورەکانی دنیا لە هەرچی ناوچە شاخەوانەکانی چینەیە پارچەکانی شوورای چین هەن حساب بکەن بهتری 21,000 کیلومترە ئەف سوور دناوا چیا دەشت و نەوارین چینێدا هاتیە ئاواکردن ئەف سوور چما هاتی ئاواکردن ji bo çi بە پێی زانیاریەکان ئەم شوورەی چین بۆ بەرگریکردن یان خۆپاراستن لە هێرشەکانی دوژمن یان ئەو گروپ و قەبیلە و ئەو دانستیانە کە لە مێژووی چین دەنەستی هەبوونە هەندێجا دژی یەک بوونە هەندێجا لەبەر تا مێژووی مەغولەکان بۆ خۆپاراستن بووە بارێ بیرم نەچێت دڵ بخوین پندێکی چینی هەیە دەڵێ هەر کەسێ سەردانی شوورەی چینی نەکرد بێت لە هەموو تەمەنی قارەمان نییە بۆ یەگە تیبینی بکەی خەڵکێکی زۆر منداڵ ژن پیا و گەورە هەمویان هەن ینی کەسێکی چینی ئەگەر نەهاتە بە سەردانە سوورێ لە گۆرە پندەکە باوکالێن وان پێشیان نەقەهرەمانێنی وەری ورد دەبی قەهرەمان لە گۆر پەندا چینی بە تو ژینها قەرەمانی خۆت بووە قەهرەمان ئەس دیبووە قەهرەمان ئەو جارە چارەمە جارە چارەمە جارە یەکەمە تێم ji bo Kurdan dibêjim li her çar perçeyên Kurdistanê hûn hatin Çînê ji bîr nekin werin serdana vî Sûrê dîrokî. سلاف لوا همویان هون بخیر هاتم بو سورا چینه اف جلوبرگن کو من لخوا کرینه جلوبرگن مالباتا میرنشینا قینگه